Didas tumwesije tabaro yabashagatirwe bamwabebembeze ba district aba bari muri DEO kandi batandikira ishomero rya Kariro Primary School okwereza yente bashatu na mukaga kandi bashanga bazire bazitegerize ne kikakinji intebe zo kushitama na mino garuguru nkayemerera hwa tindarinzire nkemerera ati ndarinzire najante dio tugende turonde akuturabase kuona abantu bakaruru tubahereze intebe tutabombekere kizimbe kitine abazire ba Kariro basima chairman Tabaro hamwe na government ya NRM ezo kubombekere kizimbe kisya cha class 2 na office ayishomero ryabo okurabiro mu UPDF ngumbwene hati babongera n'entebe abo kushoma kwa bana babo ngumbwene president Museveni nakahangare insima government abo kutuhereza obuhwezi bw'entebe konka no bwerabe twire bizimbe no buhwezi bw'entebe twine buraro nitushaba kubasa kutufunira yaho kurara hedi ticanarara heru n'abashomesa batuhereze staff quarters tugume turara hishomero kaza mkama wanje nko kureba ngo hati hishomero ndi yakayakana akbar la ilaha illallah orukukurebyo bwegesa bwa district ya MBARARA yashaba baziro kureta abana babo omashomero ga government ngwabo kuba tubakinerwe kwaso abasomesa mushanzu na hedi ticyaro umuntu bo munana government nabone ikora ki nesashure mishara government endengo nkeyibiri etwire bitabo umcharo ubwo ninga set cyaza babe baro bakabyakira kandi mu office biriyo bene umugirango aho government eteshirizo mu rumugwayo nabwanyima bazana hishomero rya rwa Mukondo Primary School kandi aha batahwente bashatu nibiri so itwa babiri abazire na church na narasomuzigiti tuyino bujunaniza bwabuhango kurebeka ngo amashomero ahi government etakwika twabanite twaye kwatarama mwena asima munonga timu yo mwami Didas Tabaro cha person wa district yo no kuyabaje bembire abo kutwizwa honka rwa Mukondo obuhwezi bw'entebezi bibirabiri nemwe nibuzo mu mashomero mushanju kandi bumazereho miliyoni 5